angazi ngithini, kodwa khona kunjena ngibonga kangiqedi kwi-Duke on Flick. Yazi yankulu indaba. Ngomhla ka-25 July sise-Netherlands, ngomhla ka-26 July sise-Germany, ngomhla ka-5 September sise-UK, bese kuthi-ke ngomhla ka-6 September sise-Ireland. Ilinki yamathikithi yalezi ndawo iyalandela. Bonke abathandi bomculo wami abakulezi ndawo abathenga amathikithi nge-weekend bengikhuluma nabase-UK bethi iyodiba nakho semasiyangibingelela Indofasi ukuthi TV leyo. Khuzani King idlamleze Mpungose, umnumzane lo lapha kumaskandi, umuntu oqala ukuthi abe umnumzane abugomene ngenkani. Ubikela abalandeli bakhe-ke nabathandi bomculo nje ngonkani ukuthi-ke na uzoyaphesheya, uzobe ehamba-ke nabanye abaculi kade bekhala-ke abantu ukuthi yini afake iposti-ke eyedwa, ingane engafani nabanye abantu, washa wacima saley'qinti. UKhuzani usebenzela kubo iy'ngane zakwethu, angeke elokhu efana namaphosti abo bonke abantu, ufake iphosti eyakhelwe yena ukuthi kuvele yena, uziqhakambisa yena. Ofuna ukufaka abantu abanye akabafaki kwi-platform yakhe. UKhuzani wenzela abalandeli bakhe ukuthi bebone ukuthi uye ohambayo. Ufuna lokho ake kwi-page lale event uzobathola bonke abantu-ke abaningi abangomaskandi-ke nabo-ke abahamba. Kube sethi uKhuzani ngizobe ngiqala ukuyophefoma e-Netherlands, Germany, Ireland. Intibane ibonakale eHome Affairs namhlanje eBay iyolungisa-ke i-passport. Amancoko-ke lawo-ke uKhuzani-ke kade ewasho, kodwa kuthiwa-ke amathikithi-ke azoba available soon. Kodwa-ke uma esekhona azothola abantu www.dukeonflick.africa-ke nama-WhatsApp number-ke laphana ukuthi ena-ke kungenwa kanjani. Bakhona-ke nabanye abaculi ngane zakwethu-ke engaze ngidideke-ke, bakhona impela futhi baningi. Kodwa-ke ofuna ukwazi-ke akayongena kwiwebhusayithi yakhona-ke a-check ukuthi obani labo baculi labo abazobe beyileke. Xoxo nexoxo phakathi mayixhumele, basho njalo-ke bafethu. Le post-ke yokuqhakambisa lokho-ke okuvezwa uKhuzani ukuthi-ke uzobe-ke eya-ke phesheya. Kusaqhubeke nemilando uKhuzani alokhu ayenzile throughout the year. Usa-eda-ke futhi shuthi ushaye 25-ke amalungiselelo bebengidiza amaphosti, bebengidiza amavidiyo, kube kuhle kudelile. Niyobona nje ukuthi kube kumnandi kanjani. Le micimbi-ke iyobe nje ama-performance anenkosi phakathi. UKhuzani akaqali-ke ukuthi-ke eye ngaphesheya, uke waya e-USA, waya laphana khathi kune-Club World Cup, aphinde waya laphana-ke kuma-Grammy-ke Awards-ke. Sahle ngazi ukuthi kuyilokho esizokuveza ukuthi-ke uKhuzani umemezele okusemthethweni iMaskandi First European Tour featuring uKhuzani. Sakahle.